جلاهور جنگی قهرمان آواکرن بشه یکی لناوا ینکی دا سر بونه لنگ بونه سر کرد وان دمین داویه دا ناو لاهور جنگی پرد بیسن گل باشور به تیبتی جی گل سلیمانی به سالان لاهور جنگی ناز دکن کردستانی باشور لاهور جنگی وکی کسی که کل گمرکین سینوری دنابرا حریم باشور کردستانی روشلات کردستانی دست دانی سر دهات وان گمرکان کسی که کود گل حکومت نابندی عراق لسر فروتنا کرکوکی پیمان چکریو و لشریکه و احالان کمیسیون ورگرتی و کسیتی که بکر بو کین و لواست ناز کرن و جیاناوی همو ماگازینه که رنگ و رنگه لبل هنک لایان دخوازن لاهور شیرجنگی به وی سجیله و وکی کسی که ولاد پاریز قهرمان و خاریکار خواست جبور روژاوا بده نشاندان گل و راسی لاهور شیرجنگی کی جان جوانه لاهور شیرجنگی کیه؟ لاهور شیرجنگی سال 1976 لباجر هولیر اجدایی بویه او جوکی همون مالباتا طالبانیان حیات دمکی لإیران جیایه و مزم بویه و پرورده خواه لبریتانیا ورگرتیه ارکاوی جارا یکم دناوا ینکی دا سال 1999 و 2000 بو دما نونرتیا ویا ینکی لترکیه دست بکار بوی وان سالان دنابرا ینکی و پککی دا پیواندی پر آلوز بون اف آلوزی لماها ایلولا 2000 بونه سدما شرکی کو 5 ماهان بردوام کر دوی شری دا پککی نیزی 205 ینکی جی نیزی 500 وانده یادان لویدمی پککی پیواندی دنابرا ترکیه و ینکی رخنه دکرو دگود ینکی استخبارات دربار پککی دا ترکیه اف پیواندین لاهور جنگی دیگل ترکیه بنگه خواه هیجان لوان سالان وردگیره او هیزال سر ترکیه یا کل سلیمانی جیبوی تیت یعنی تیما استخبارات ترکیه لسر دمان نونرتی لاهور شیرجنگی لترکیه هاتبو آوا کرن سال 2002 جبوی کومکرنا هزین تیبتین سر بیینکی و لاهور هات ارکتار کرن لیبری پیشی دمه که لاهور اف هزه جبو برجواندی خوین شخصی بکار آنیو کد دنابا حنک تنظیم مافیاواریو به زوری جی خلکی باشتاندن و کارکی ند بن فرمانا ینکی دا دمشاند لسر بی خبطاوی آر راست راست مام جلال مداخله کر و بتندی لاهور رخنه کر لاهور جنگی هیاکو مام جلال لسر ارکا خویا پارتی بو نخوادی تو دستلا داده که برچاو بو بری کو مام جلال لسال 2012 نخواش ببه او کسیم کو دخواستن دنابا ینکی دا وظیفه یا خواه جبو دزیو بکار بینن نبستنی اف کسه بلکو باول طلبانی جی کونه خادگه لاهور حفظرو که تو پله که حزبی پی ندفع داین گل سلیمانی بخود بیجه داما مام جلال در روشه که باش دبو کسک پرسیج مام جلال دکه ده چند کل هنه مام جلال وکی نوخته دبرسی بیده بیجه من کرپ و کرک هنه لور ما بستا مام جلال بکر باول کره وی بو کونه ها بویه حفظرو که ینکی او کسیم کو مام جلال دور پارتیا خود هشتن نها بونه حفظروکین پارتیاوی لینک بو سر بونه لینک پشتی سال 2005 مام جلال بویه سروکی کمار عراقی کاری پارتی پشبو خست و پیتر گرینگی به کاری خو وکی سرو کمار عراقی دا ایدی ینه که به کاریزما مام جلالو هبرین وی وکی کسرت رسول ملا بختیار شیخ جفحر و برهم صالح دهات مشاندن اف اکیب ده خطا ینه که دا به بریار بون قدیم مبدأ بونو دواری هزری دجی کردستانی بون دوی نابری دا هیرو ابراهیم خوک جیگیرا مام جلال ارکتار کر هیروی امتیاز مالباتی اوناوی مام جلال و مالباتاوی جبو خوکی فرسند بکار آنین جبو کو ینکی بخه بن چنگین خواه همان دم لسر مالی و آسایشی جی خوکیر لیوگیرا ینکی اف کادروین کبن جوی کاری پر نرازی بون جبرکو هیروی یکیتیا حزبی چینه دکر دناوا هلوستین مالباتی دا بو دخواست همو بریاران او بخوا بده او جبو سدم کو دناوا پارتی دا ناکوکی چی ببه لحب نکرنا وان دو گروبان مجال آوا کرنا گروپا سیمین دا او گروپا سیمین با آلیکاری هنک هزیندن آوا بو سال 2013 لاهور شیرجنگی دناوا ینکی دا بو برپرس سازی هری گیرینگ بو بسازی استخباراتی زانیاری تیناس کرن هر وها برای ویه بناو پولاد شیرجنگی بو برپرس هزین تیبت کو پیش ویجی لاهور بو ارکتار کرنا لاهور نوکی ارکتار کرنه که سروشتی بو به وی ارکتار کرنه اتفاقی که سیاسی عاقبن هازینگی کرن او گروبا کو سرکشیا و هیروخان و خوشکا و شاناز ابراهیم دکر یعنی مالباتا ابراهیم احمد کو لسال 1975 ینکه دامزرانده بو به ایمان آوی دمی جنو و زندگی کر اف سیستم حبسروکاتیا ینکی دبنگه ها خدا لسر مبدئ حبسانگیا دنابرا وان دو مالباتان خاطی آوا کرن
مرۆڤ dikare bibêje Babel Talebanî bi tenê nûnerê Hêroxanê û Şanazê ye û bi tenê şekl e. Kadroyê kevin dêne tasfiyekirin. Ew rêka Lahor ku ew ber bi hevserokatiya yenekê vebirî hêza Îranê ye. Îranê dizanî ku ew grupa kevin heya radeyekî wê bi mebdeî nêzîkî pirsgirêkên siyasî bibe. Lewra ji Îranê xwast vê grûbehan bide aliyekî û li şûna wan kesên ku rojane bikarin peywendiyê digel Îranê çêbikin û bikare wan bimeşîne di nava yenekê de serdest bike. İran dixwaze berpirsê yekeyê yenekê wekî waliyê bajarekî Îranê tev bigere. Ji ber wê jî grupa kadroyên kevin hat tasfiyekirin. İranê navê nû derxistin pêş. İranê ev kese erkdar kirin û xistin nava Xebatê. Adil Murad li ser beşê siyasî, Mela Bextiyar bêbandor kir. Dîsa li Hewlêrê Arîf Ebdullah li cihê kesekî wekî Kosret Resul bi hêz derxistin pêş. Heman dem ala Talebanî jî wekî fîgûrekî siyasî derxist pêş. Oster Resul û Doktor Xisrev gor erka dûrxistina kadroyên kevin jî Mela Bextiyar wergirtin û dan ser milê xwe. Şahnaz İbrahîm jî wekî çavdêrekî hat erkdarkirin. Bêguman Lahor Şêrjengî jî ji ber paşnavê xwe, ciwaniya xwe û hêza aborî û leşkerî ya di destê wî de hat berçavkirin. Bandora PKK li ser Lahor cengî. Bi rastî hilbijartinên 2012 yenekê derbeke mezin xwaribû li dor xwe dizibirî. İranê xwast yenekê bi destê wan navên me li jor behs lê kirî ji nû ve tanzîm bike. Ji bo komîser hevkirina yenekê, İranê PKK û Cemîlbayek jî erkdar kir. Ji bo ew grupa İranê di nava yenekê de diyar kirî bi hêz bibe Cemîlbayek xebatekê mezin da meşandin. Bi taybetî jî kesê di nava yenekê de Lahor cengî kirî xwedî hêz Cemîlbayek bû. Ew pêvajoya radestkirina Kerkûkê jî ji bo Iraqê Cemîlbayek û Lahor cengî bi hev re meşandin. PKK ew hêza xwe ya daxuq û dusxurmat û pêş ku êrî ji dest pê bike, bi 5 saetan li gel yekîtiyê di nava koordîneyekê de paş vekêşa. Îxaneta 16 Oktobera sala 2017 ya grupa Lahor Şêrjengî û Babel Talebanî di dîroka Kurdistanê de îxanetekî herî gemar û biêş e. Beriya îxaneta Kerkûkê bi 4 rojan bi hêceta ziyaretkirina tirba Mamcelal Qasım Süleymanî hat Süleymaniyê. Li Süleymaniyê di gel yenekê û PKK civînek çêkir. Ji yenekê di civînê de Lahor Şêrjengî, Oster Resul, Doktor Xosro Beşdar bûbûn. Aliyê PKK jî Rıza Altun endamê Konseya Rêveberiya Kecekê û yek ji kadroyên kevin di nava Kecekê de ye û Demhar Egîd yanî Seyidxan Ayas endamê Komiteya Dîplomasiya PKK ku li 23 heyva 10 2019 li Süleymaniyê li çiyayê Ezmer ji aliyê balafirên dewleta Tirkiye ve hat armançkirin û jiyana xwe ji dest dabû. Beşdar bûbûn. Di vê civînê de planên pêşeroja Başûrê Kurdistanê hat çêkirin. Şengal, Mexmûr û hatinûçûna di nava hêzan de û peywendî diger rojava hemû di vê civînê de hatin avakirin. Yani van aliyan sond li ser peymanekê xwar ji bo dijatîkirina pedekî û malbata Barzanî. Şîrîkatiyek stratejîk li ser qederekê hevbeş hat çêkirin. Heman dem roja Kurdan referandum çêdikir li roja 25 heyva ne 2017 Lahor cengî digel takıma xwe bi firokeyekê kar bû av barhilgir û tu kursiyek jî ji bo rûniştinê têda nîne çûn da ku digel Bexdayê hevdîtina çêkin. Ev çûna xwe jî bi wêneyekî di sosyal medyayê de kar vekirin. Ew wêne wêneyê îxanetê bû.